Jedino su se Danci življavali. Vlado, kako to objašnjavaš? Moldavija jeste jeziva reprezentacija, ali baš 8 komada. Danska je uradila isto što je uradila Španija, skinula je kompletan prvi tim, stavila ga na klupu i krenula sa klincima i klinci su bili vrlo željni. Ja imam poseban odnos. Čudo nisi ustao i stavio ruku na srce dok pričaš ovo, ali dobro. Ustao sam i stavio ruku na srce kad je trebalo. Mikkel Damsgaard je moj, novi superheroj i već neko vreme momak koji je dao 2 gola i asistirao 2 puta, fudbaler koji igra trenutno za ekipu Sampdorije. On je fudbaler kojim pričao sam vam o njemu u posljednjem PES-u kada sam igrao Become a Legend, on je imao 17 godina, pa sam se ja kreirao kao on, zato što me mrzelo da provedem 2 sata cinculirajući svoj lik. Vidiš, to me čudi. Vidiš. I onda od tada smo nerazdvojno povezani. On je tad igrao recimo 7 utakmica u sezoni za Nordsjælland, evo 4 godine kasnije dokle smo stigli. Jako dobro igra Danska sa tim klincima, samo što je pitanje da li će moći da izgura u nekim jačim utakmicama, ali imaju oni sada manje više sve što je potrebno. Ali to jeste, mislim, imaš 3 utakmice, normalno da ćeš se štediti, normalno da ćeš dozvoljavati da ti prođu neki rezultati koji su možda i malo čudni, pogotovo zato što imaš vremena. Francuzi su dozvolili sebi da na startu ostanu bez pobede u utakmici u kojoj su bili mnogo bolji, u drugom kolu su uspeli da pobede, opet su imali gomilu prilika, imaju grupu takvu gde mogu da budu prvi. Nemci su se prošetali praktično za svojih pobjeda, ovo jeste bilo 1-0, ali Nemci su imali 6-7 zicera, ovo je trebalo da bude i mnogo više od 1-0 u Rumuniji. Ne znam, da je Stančiju bio to što nije bio, bilo bi sve drugačije. I to stoji, i on je promašio nešto nemoguće, ali ne može sad baš na svakoj utakmici, to igra za Slaviju kao lud. Igrali protiv Crne Gore. Ja sam stavio i vikao daj. Ne znam, jesi vidio onoga maloga što je dao Crne Gori gol s 30 metara, što je promašio protiv Nemaca? Da. Ali dobro, dešavaju se takve stvari.